Iqale phansi yombango wamajongo phecelezi insizwa egqoka kahle kumaskandi. Nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana. Kube yintokozo ke laphana ke kuyigcokama elihle ke laphana wengane zakwethu Sanele wakaZanibe ke laphana wengane zakwethu emva kokuthi kube nepholi ke laphana eyenziwe ngabalandeli adle khona umhlanganiso ke laphana abe unumber 1 ke laphana wengane zakwethu. Ubhale kanjena ke kule pholi ke laphana uthe ngingeda sekuyolamula induna eyofika kuqala sengiyothuma yona iyonitshela ngami iyonitshela iphinde inikhumbuze ukuthi nibhekene nobani. Lawo amazwi egcokama elihle ke laphana wengane zakwethu ngenkathi ke lithatha unumber 1 ke lapha unumber 2 kuba uquality unumber 3 kuba ukhuthuza ke laphana insizwa ke lezi ke egqoka kahle ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, ngabe uhamba nalephi ijongo kuwo lamajongo omathathu uquality ukhuthuza bese kuba yilona ke igcokama elihle. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, gcina subscribe cize nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si channel siya.